Metong yang kakatamong Global Kapampangan Network a CLTV36 kareng maging kasaup na ning Asian Center for Journalism o ACFJ ning Ateneo de Manila University king pamagbante kareng infrastructure projects na ning gobyerno. Manibatan niyang March 6 hanggang March 8. Tinago niya ingke kayong talasuyo ay Paulo G. Santos king intensive journalism training ay nausdang investigating infra king may sabing institusyon. Agpangkang Dr. Joel Canuday ning Department of Sociology and Anthropology ning Ateneo maulagaing papil daring talapamalita ngening misusumangid laring infrastructure projects na ning gobyerno kareng probinsya. Napag-usapan natin dahil nga sa devolution, may mga authorities and also capacities na rin yung LGUs to negotiate for contracts to attract them, and then also to oppose or prevent the projects. So they can be enabler and also they can also offer constraint. Kaya very critical ang LGUs, and in fact without the LGU approval, nothing can be done. Dapat siya rin kanong pasiknan in collaboration daring social scientists ibat king akadim at ding miyembro na ning community media bang siguradong misubong laring proyekto dikil king urban development at apakinabangan do reni reng memalen. Ang bagay na yan, infrastructural na yan eh. Kailangan siya ng legislative intervention, kailangan siya ng planning, kailangan siya ng research, kailangan siya ng maraming integration. It just simpleng i-wish away lang na huwag tayong matulad sa Metro Manila. Kasi global na yung integration din ng economy, ng resources, ng production, ng movements ng goods. Nasa global scale na yan eh. So, kailangan niya ng collective engagements. So for one, citizens action. Another, maayos na planning in that regard. Pero kailangan na maraming involvement ito. Kasi hindi lang pwedeng ma-wish away na ngayon na wag naman sanang matulad sa Metro Manila. Kasi naging Metro Manila ang Metro Manila dahil nga sa klase ng structure ng global economy na mayroon tayo. Pauli na nini, lakwas siyang apanaligan ni CLTV 36 keng pamanatad palita ang pong impormasyon tungkol kareng infrastructure projects keti Labuat Kapampangan at Mabilog Central Luzon. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.